Bundan çıkma. Boyu 1.50'nin tigeri eкен. 70 mingge berilbeydi. 90 ming. 95 ming dedi de. Boyu şu 1.50'ge jetpegen boyu var eкен da. Bundan çıkmak eкен. 40 yıl tutuşu. Ama bir koyuncu 70 yaxşı berdi. Bundan çıkma. Qancha qo'ysin deysiz? O'zingiz o'yingizda. Siz qancha dedingiz bunda real bahsini aytdingiz? Men 90 derdim, 85'ge bereyim. 85'ge bereyiniz. Hem 85 tane yerde taylardı görseniz ben 70 yaxşı verdim bunlara. Taksir. Bering, ertemenki soda. 1 ele sizin soda oldu. Ova, başqa bir yerde bazar tinch qo'y bugun. 70'ge 85 kaldı deydi şunu. Hazır qanchaga solasıp köt. Qayting beri. Mына to'g'onlar bir uçqaya qat bar ekan, jengil bo'lgan. O'zi jengil. Qavratlarini ko'rsatpang. Mına qavratlar ayoy mıqtı ekan. Bunda bir ko'gat bar ekan to'g'onlar. Daha bilek. Daha kichkina chudab ko'rsatib qo'yamiz. Bozorda hozir yer tar bo'ldi, biroq o'shuncha hozir ko'rsatib, действительно поворотлары joyinda ekan. Qulog'i ham aydaveradi. Hem to'xtab turamiz shu yerga. Bunun yoshi qancha dedingiz? 4'asi ya? 6'asi 9 yaş. Assalomu alaykum. Yaxshi. 6'asi 9 yaş ekan, поворотлар ayoy yaxshi ekan. Ne uloqqa chaqib жүргөнсүздөр? Teke, torpoq, qazan, jer uloq бар жоғына жарайды да. Универсал не atkan. Boyu qancha chiqib qoladi? Boyu 1.55 çıksa gerek. Boyu 1.55 şunday. Jerge jabıs. Jerge jabıs bolğon eң keltirген ekan. Baсын qancha dediniz? 150. Bası 150 ming so'm tuğanlar. Kem bo'ladi ekan, dachasida turadi ekan aeroportda. Nomeringizni aytib beriniz. 0702 qancha? 87 56. Daha bir ek deb qo'yingizmi? Mana shu nomerga qayrilingizlar. Жануар ордынан кетіп жатады азыр мына жерде biraz. Бол бер, ha. Аттаң тәубесін. Мына туғандар көрдіңіздер. Daha bir қайталап қойыңыз номеріңізді daha bir ұқпағандарға. 0702 87 56 мына туғандар. Ұқпай қалсаңыздар, есіле мына аттың дағы көрсетіп қойыңдар, көкірек өмірөсі. Улағы үйірі бүт бәрі жақшы. Улағы үйірі тамайды қойыңдар. Қалғанын телефоннан сұрай бересіздер. Жашы не екен ан? 90 дейбі? Қайсы мына сарғашқа бауыл тауы? Қанша болды? Hazır 115'ke sülöçü tavı. Biz yok. Bu bıştık ya ne? Buna bıştığa ötmedi. Ha bıştığa ötmedi ha? 115'ke. Ya niye eskiyim ki bir yerde? Ha telefonlarla pişir tavı 115'ke. 115 ming bo'lar deydi. To'g'riq 100 mingga berasing be. Na. Bo'luşu, oxirgi sana. Canışak ama Charlo aytdi. 100 gö so'radi, 100 gö. Mana. Yaqinlab qo'ying, 100 gö so'radi. Bergile 100 gö dile yaxshi oldu da. Assalamu alaykum tuğanlar, hurmatlı görüşçüler. Tuğanlar bugün 17 fevral Bişkek'teki Prigradный mal bazar. Bugün haftanın 6. günü, subota gün. Şu yerde biraz mini mal bazar болады, постоянно. Ертең соқылық mal bazar. Bugün şu yerdeki жылқылардың, тайлардың баларын сіздерге биліп көрсетіп берейін. Сіздер маған поддержка қылып, класс бастырыңыздар. Hazır пірчаттың кейіндағы ішті баштайын. Ертеменен суық болғанға, жолда таяқ болып, малдар аябайлы аз түшкен. Hazır астыдағыдан бастап көрсетіп қойын. Қанша сұрадасың маған? 50. Ұрғашы? Еркек 50 мың сом.
Жанындагысы, жанындағы күлүп канча? Жандасы бар. Башка экен а? Siz 40 dediniz mi? Мен 40. 40 erkek ha? Erkek. Erkek 40 ming so'm. Hozir qarshi ko'rsatib qo'yinchi. Bu yoqda tag'i bir ikki taylar turadi. Qanchadan ekan bular? Qanchani sotasiz? O'sha ko'k qancha ekan ko'k? Urg'achi. Paltarashkavi? 80 ming so'm deydi onlar. Urg'achi enchi qilgan ekan. Mana jandalar qancha? Erkek mi? Erkek 45 ming so'mdan. 45 ming so'mdan deydi. Bu yoqda da bir qashqa bo'lgan bir ikki taylar turadi. Taylar qancha ekan taylar? 75 dan. Erkek ha? Qashqa erkek. Qisi urg'achi, bekisi erkek 75 dan. Suratam deydi. Bu yoqdan hozir sizlarga dashidagi tandab arzon qimmat aralashtirib ko'rsatib qo'yim. Mana bozorning o'rtasida da bir yaxshiroq tay turadi. Aka qancha so'radasiz tayga? 58. Urg'achi erkek 58 ming so'm deydi. Mana faiz deganlarga 58 ming so'm. Aylardan bölümeni жақсылайлардан ekan onda. Var жоқ erkek mi? Urg'achi va? Urg'achi 35 dan. Жазға 1 yaşlıklar tuğanlar. Жазға 1 yaşlıklar 35 mingdan deydi. Hazır bu жақта da 1-2 paltarashkavi жоқ undan chiqmay turadi. Cho'ngroq bo'lgan. Anda tatib qo'yinchi. Qanchadan ekan bular? Ya o zaman 1 kilo atlama. Dıştı iyice paltarashka o'xshaydi. Mana bu. La yerda boshqa sizdanmi? Sağ olun. Sağ olun. Sizniki qaysi? Uchovi. Qanchadan o'tasiz? 70 dan berk eko ha? Narxıсын 170 dedi. O basıransak hazır to'shna bilib qo'yinchi. Жазға 1 yoshlik bo'lgan, atasi Polshada bo'lib o'tgan. Qancha oldi? 105 berdingiz bunaqa? Siz qanchasi oldi? 105 ming berib turibdi onlar. 105 mingga sotib oldi. Жазға 1 yosh chiqmagan ekan. 1 yosh bo'lib o'tgan, atasi Polshada o'tgan. Onlar geçakta oldu. Koşutmak büyük bir tartib. Mana enchi taylar tuğanlar. Enchiga taylar qancha ekan? 42. Urg'achi? Urg'achsalar enchiga 42 ming so'mdan. Taylar kerak bo'lsa, bozorga kelaverasizlar. Mana da 1-2 to'rtay turadi. To'rtay qancha? Yenis aka? To'rtay 58 ming. 58 ming. Adres Stepnoyda ha? Çalaveradi ha. Bu 00 qandaylar 96 90 ha? Жақын maç. Bu baykez nomeri var. Qay жақса kommentarga жазсаңыздар ташлап qo'ying. Так, manda. Jorgo жазға 1 yoshmi? Жазға 1 yosh. Mayga 1 yosh bo'lib o'tgan. Jorgo deydi. Jorgo izdeganlarga. Nomer gerek bo'lsa tashlab qo'ying. Jaxonda hozir 1-2 yaxshi taylar qolibdir. Torusi qancha? Narxi qancha ekan? 60 dan. O'ko'tang erkek ha? Qamiz. Tesbi. Tuğanlar bozorda biraz жылқы аз, мұрын бұл жерде толы turchilar. Hozir mana yoqda bir yaxshi esse kelib qolib bir yerda shuni bilib qo'yinchi. Mana ostida bir yerda paltarashka bo'lib nomar bilib qo'ying. Beni qancha deyapsiz? Aka. Bol belni tartib basni aytib qo'ysiz. 75 dedim. 75 boz ha? Bilmem точно. Qisqasi 75 ming so'm deydi. Yoshi qancha?
Yaşı 4 tutulan. 4 tuğan 75 mi sonunda? Baykeni tartmadım. Beyin tarttım kıskasında. Hazır. Nan tartman şuna gidiyor. Жақсы нәрсе екен ғой. Байке, бұның жасы қанша? Жазға құнан болады. Жазға құнан. Ойы қанша шығады? 1.55 бар? 1.55 шығады. 1.55 бар. Жазға құнан шықмақ. Базардағы жақсырақ. Азыр эле кирдиңиз, а? Қанша деп атасыз? 150 сұрады. 150. Номер айтып қойыңыз ютубқа. 702 0702 05 03 06. 05 03 46, а? 06. А, 06 екен туғандар аяғы. Мына жақсы өспіріміз дегендерге жағын сұрай бересіздер. Азыр бұл жақтан да бір-екі бие бар екен. Ана боз биені қанша деп атасыз, боз биені? 20 мың туйына қалды тұра, жазға туйды да. Ерте туйт olan. Мен туу айтып, бұл 70-ке сатайын десем, At. Биеге сатсын. Bunu böyle üçlüyle kaldı o. 120 мың сом deydi. Негізі боз екен сонда. Базардағы бағаларды, базардағы сұрап жатқан бағалары туғандар. Азыр так. Туғандар мына бағалы отқан тайдың басып бітпей алған ұқсайды. Сұрақ бойынша. Деп мынаны басып бітпеді бе? Екемен сода oldu ne? Басып бітпей қалыптыр. Тартып қойына жаңыр, өспіріңіз жақсы екен. Мына да бір өспіріңіз келіптір. Так, uzun темір көк болып кеткен туғандар. Жанышқа, жашы қанша? 3 жаш жасқа. Пішті, а? Жазға 3 жаш болады. Россия. Россия, мені үйретілді бі? Жоқ. Форма чинде. Форма жақсы екен ол. Ай, енеңізге пуля. А, пулясы жақсы екен ama, өте мощный. Сөз жоқ bu yanında. Bası қанша дедіңіз? 250 сұрап атасыз. 250. Номерді айтып беріңіз. 772 0772 95 95 53 53 80. 80. Uшу номерге Hayırlı. байланыша бересіздер. Адресі Совхоз Фрунзеде тұрады туғандар, Безлиде. Қалған малыматты есіне çalасыздар туғандар. Бүгін базардағы бұны сатып бердім. Бейлер, негізделер, жылқылар азырақ. Видеоға аспас қойыңыздар. Ертең соқылықты жылқы көп түссе, көбірек тартып беремін туғандар, құда қалса.